60 and sakra ne ebeba ban mu Naa Torshi na wunnie na wonye kokko na wo san ye obolo tua ankasa ye ba ya omoma appointment na di mirika call Turkey na obo omode akotwitwa wafu ene won nsa ho yiye woto ena abo yiye won fono be ne nam ho enye obia na pese o change ne house said de wa ye won ho no obi wo ho obu no ho pa okura ne mudie mu said de nyame bo no bia wo pe onim se wo adwene obetimi de aye bibi enye se yemfa sika enye adwuma a wo de kwa akoye ne to ne nasefo yemfa sika nhwe grassroots enhwe mabuna wo de kwa akoye ne to akọ change ne house there bi abra akọ change wo ho no na aba ya wo do nsa beto wo yam no wunie enti wo de yenim wo se wo sesa wo ho utimi sesa kwa ha na nese Kennedy akompre kwa Japan I promise so obeyo flag bearer nti no wani running mate ye de nya running mate no de wusu 2024 no ye nsa mfa mma wo. All right, abuziafo na me shawo bibia so Naa Torshi nsem bi abetuja o see se MPP for pe nipa o lead party na MPP party na NDA they should go in for obia or flat storming. Chere say or patch or catch Ghana for and I said delegate say nipa na or person or and I said nipa na obetuma lead the NPP party no I know na Kennedy okupre ku Japan or 6 pack nti ma delegate enkoto abama Dr. Mahmoud Bawumia because Dr. Mahmoud Bawumia fuso abusia in some way to be brainasum ye be brain one to yasum ye because we know say politics is about ideas, policies, and no being a Dr. Mahmoud Bawumia Ediba a lot of the delegates say in some na Dr. Mahmoud Bawumia can a bit to me bois aboa Ghana aboa the new patriotic party and no and Gofu Bibri are buying to this idea but with Naa Torshi to come out and be telling the delegates they should go in for somebody who has 6 pack there. Obia ye dream say nyansa sembia ni sa insemna ye ma be all come. Ebusiamba kaya Nana Dankwa Akufo-Addo and appointing Naa Torshi some time ago as Danbuchi and reporting to Nana Dankwa Akufo-Addo. This same Naa Torshi 2016 who the picture umum say mama no you obolo ankasankasansa ye wini power no and mama we call Turkey e ko twetwa ni hunam asisia ubum say waye AY3ka enti wo Naa Torshi na wakoye artificial ene who catch obi say nipa na o living a life natural na enye enti delegate for they should go in for somebody who is who has flat tongue. Munim say Naa Torshi we be October no hon 2nd October El Bernard edi the prophecy be abetuja efa Honorable Kennedy Japan say Honorable Kennedy Japan be winning the flag bearership or the oba ne be ni running mate Abuzia munim say enunti na Naa Torshi say or supporting Dr. Honorable Kennedy Kumpreku Japan send be ya say otumi winning primaries na send be ya ye be fan no be running mate because 2024 or you the same thing or per running mate gidi Dr. Mahmoud Bawumia or Dr. Mahmoud Bawumia send be ya ngofu be man ye bet you seen as running mate but Uncle Banesan and see or see baby or the Honorable Kennedy Japan abusiafo na MPP for descending on the super papa any Ghana Jollof and in same aman abusiafo enya semketu my nkore see in some MPP for a man na yambra ye betu as Naa Torshi o se de delegate nko to abama obi a wo 6 pack sa delegate no omadwemu do omadwemu bie nti omunkoto abama obi a ye bie niti so da eyi na adwen ato ogu asan pempam boxer yon dabi omunkoto abama onyansani ama na abedi MPP party enim enye obi a okasa rough
ɔde maase didi na ɔmatem na odi obi atem no twa obi ampoa enye saa candidate ni bi na MPP for pe omo pe obi obre ne ho ase na ye mie ni ti so da ne na dwemu da ho nam kura no to form ani ti no kura mistake esu betimi ebi da bi ye mpesa candidate ni bi ye mpe obi otesa enti Naa Torshi kwana sa bra biem ye pe obi obu ne ho ono or respecting ni or respecting mo or respecting here for enye obi or was this pack here adwen no ati free e catch delegates sa ma mi we asama o kan obo o ma muntie nkoto abama obi na adwen mo bie te se Dr. Mahmoud Baumia obi otimi ekreti ade e ma no be mfaso e ma oman sani pano ono na yepe ono no Dr. Alhaji Mahmoud Baumia ono na mkoto abama no enti delegate munyina munkambom nye baako na mkoto abama nyansani edamas Naa Torshi ado muso wose de flag bearer no mo fa man your flag Tommy Naa Torshi mpese mbisu asemu abra ye wura Kufuado wo ma wa appointment na wo ko ho na ase asori ko da nyame ase se wo mpai bo abamu no Kufuado o flag Tommy ana oni flag Tommy so de ma weda wo da na se pa ko ho na ase asori e ko da nyame ase na mesia bisa wo se nya wo na 2024 wudi ni suo ni application ni dwanto ahodo koto ye wraba wo mianim ene Naa Kufuado se wo mo mfa onye running mate ye ho flyer ne ho ne nyina be ne nam ye ma eye hajase ye mfa onye running mate me pato sa tam na Dr. Mahmoud Baumia no flat Tommy ana afe no wahu ena 2016 ansakra ne ebeba ban mu Naa Torshi na wunie na wonye kokko na wo san ye obolo tua nkasa ye ba ya omoma wa appointment na dimirika ko Turkey na obo omode akotwitwa wafu ene won sa ho yiye woto ena abo yiye won fono be ne nam ho enye obia na pese o change ne house said de wa ye won ho no obi wo ho obu no ho pa okura ne mudie mu said de nyame bo no bia wo pe onim se wa adwene obetimi de aye bibi enye se yemfa sika enye adwuma a wo de kwa akoye ne to ne nasefo yemfa sika nhwe grassroots enhwe mabuna wo de kwa akoye ne to akọ change ne house da bi abra akọ change wo ho no na aba ya wo do nsa beto wo yam no wunie enti wo de yenim wo sa wo sesa wo ho utimi sesa kwa ha na nese Kennedy akompre kwa Japan I promise so obeyo flag bearer nti no wani running mate ye de nya running mate no de wusu 2024 no ye nsa mfa mma wo enti bomodin na suko why suko na the office wo de be ma no won kan to na nya wasem a wo ka we e na beto obi aso because nipa njimi nipa nim nyansa ye nim wo Naa Torshi de ye no neti ha ye nim papa said de na wotie ene wo kwatwitwa woto no asefo bae no de obeyeye nti artificial human being we ka kire natural human being anyame abone se ye nto aba mana enye ne toys ene e kasa ye ni pom to aba ene e kasa nti kwahwehwe wo nkrofo a wo mo ye toys no mo no de wo mo nto aba bi eye battery ene ye di show mu. I am telling you, Alban Bagbin, if under your leadership, if this is the kind of legacy you are going to leave behind before, with all due respect, you retire and maybe die, then this legacy is going to follow you till you die. Because you will be the first Speaker of Parliament who allowed somebody who attacked a public official to be sitting in front of a Chief Justice to interview that person. Parliament is becoming weaker and weaker. Kevin Taylor enye parliament ho nko ana aye week o da bi eye oman Ghana mu nyina say ya John Dramani Mahama kwasiam panyini jimifo wo Kevin Taylor wudidi wiase ni panyina atematitiri watem a omunye politicians ahemfo ni titiri wo ye wo mo a wo bedru Ghana na John Mahama kwasia jimifo etimi efa sojafo di wati bo ho ban esesa agejefo adun so kurobo nkwasiafo ede omukogu court dem mo ma wo call free wono na edi nkwasi asem no ama ho aye week wa bodam na wa afenyo market no yonko no
kwasi ampanyi o muntimi nya ne hwe o de wo kan na mo maso achi bi ko muntimi nya ne hwe wo sora na obebu bom an na finance minister wa anyi ho ahwani amfiri wa agosi san de wo kan obi fi obi amua na ha yi anyi ma feno markings obi amua wo keka kwasi asem kwa wo si kwasi ampanyi na no se de water free twem abu agum no kwasi abema ye odaso yi ni jimi ono no san kuro na o ma anya nipa bi ase kwasi we ya ne ho kankan jimi fo bema we o mo kofa ne se o mra medi o mo so hene no wono na ye week ono kuro ne nam ho kwasi ahene sa no wone nam ho ni tiri mi se efunu sapo papa kwasi ajimi no ne nam ho abo fo da fo asma fa bra ye nkrofo so waboda wo kwasi ya na e wo so no jimi fo bi ba wonim nyansa jo mama kwasi ampanyini etimi ma wo didi judges fo nyina atem eso hwe wo ma wo kokwa na fe no market so aye dey kwasi ya wo ba ye timi chewo ajuso krobon kwasi afo mema no mo kankan no mugu Supreme Court judge fo so o ma nya mo anko kwasi ya wo dey afa ho bra jimi fo wo sa wo ka bi kura na bibi ya me wo ye the last person e wo se wo ka mra sem wo Ghana ha because wo mra no wadi di mra na tem so mama kwasi ya jimi fo be ma no o jana ni tishim na ni turumu kokko bebrebe no o tafre nkura achemu no o ja ma akọ kwasi ya